So ufuna istyle esinjani? Mina ngifuna ufaka ugauge size 1 ukuze ungikunda nje zibe ezincane ngigauge yokugcina nele incane. Gauge yokugcina encane. Yeah, 1 yena no. Alright, ngisho ukuthi ikhanda lakho ufuna libe njani lapha zibe sincane ngapha eceleni ngapha zibe zikhulu phezulu. Hayi uyakunde nje zonke zilingane konke nje ukhipha le ntshebe konke. Indevu zonke yazikhipha. So antu akwazi ukuthi uyanika okuyi-3. Okuyi-3? Hayi okay akula problem. Kodwa la ispirit ngeminye imithi. Lapha zwana ndoda, lapho ubuye Shoprite kusebhapha lento zonke. Yebo be. Wena nxa ufika lapha ufika uhlale phansi lekhanda lakho unjela istyle. Anti yabona izitayela ngilazo ziningi lapha emntwini. Yeah ngibonile. So unjela istyle olazo anti mina bese ngikugela ngendlela yami. Yebo. Wena uthi into yakho ukuthi ngilani ispirit ngilazo. Uyabona ukuthi sibona ikhanda lakho agcwala amathuthuva wawudilikelwa yindlu. Hayi right. Vele linje so. Hayi right. Right, wakugela kuphela yena zonke zilingane. Zona shondela phambili bicha. Right. Naso banje sihluphayo mngani. Dala dinavile sigela silamakenta amaningi la. Rona ufakanye lembu. Sorry. Unye phela anti yabona ukuthi thina ikula usuku wangikhulumisa ngisuka lapha izinto zasezisingaziningi. Sorry ndoda. Right, ngiyakuzwa. Uyaxolelwana emhlabeni. Man. Awuyesabi. Mina lapho uyabugelwa la. Lapho uyagelwa lokho noma kuyimbijana. Intamo yawoma sokuyini. Hayi right. Uright. Ya uyakhululeka yenza umsebenzi wakho njengomsebenzi wakho. Mina yabe semangela ukuthi kade intamo yomuntu yawoma so ngathi ingalo. Asoze ngikufundise umsebenzi wakho. Ungangifundisi. Yeah. Ubuya usendlebeni sibenza njani? Usendlebeni hayi. Uyakuthiya kunjani? Ngiyagela. Ya ungakhe. Okay, ngizokutshela ukuthi phela 50 cents. Hayi, anti uthi okuyi-3. Ngiyakonke 3 ikhanda lonke ngaliphela. Yeah, all right. Athi kwagcwala isibomvu ikhanda ukuhamba ngalo phansi. Hayi ukuthi ngike ngangena ngaphansi kwemota. Ule mota? Awu, azumuntu asoza ukucabangela. Sonto kungumdadlana nje lokho. Ngizibonela kunjwathi. Hayi ngitsho. Sure. Ya ukuthi ngibuye lapha nje ukuthi nje ngifuna ukukusupport. Hayi phela. Hayi inamakhiwo. Yeah. Uzothi. Asoze ngiye town le ngegele etown le wena. Abantu bekhona. Yeah. Ayakuyenza. Yeah. Ibizo Tombani. Mina? Ngudumela. Dumela Mpabanga. Alright. Abantu bakodumela ngobani? Ngudumela? Asifuna ukwazi ukuneka awubazi. Ibizo lami ngudumela. Oh sorry. Asosibongo ibizo. Alright. Sorry. Awukhanda la kuyazi lilamadundulu angikwazi ukuthi wathi umuntu wayechayo. Linjalo ndoda linjalo. Unona yini? Usubuza kakhulu ukuthi lapho usunjeza umsebenzi wakho awazi. Hayi, ambuza. Ngora. Ambuza sokubuza. Nasiyakusetha ndoda ukuthi lawe uzathi mawukhangela into esiyenzayo yani ubona ukuthi umsebenzi lo uyasetshenzwa. Right. Uthi ndevu wangicwa mngwana ngifuna ukutshela amanga. Hayi, ngelela nje ngizithandi. Awuzithandi ndevu? Hayi, ngizithandi. Ngifuna ziphume zonke. Zingabi khona. Selolozela isigilo. So ngathi umntwana. Bona phela umuntu okhona uyabe singathi usufuna ukulala ayisikongini la mntana. Uzalala kini. Lapha siyasebenza sinqini. Alright. Kusetshenzwe. Yeah. Yasetshenzwa sidlali. Kuyini khona okufakayo? Mana anti amana phela ngikusiza ngenzela amaqhubu. Kuyini anti uthole spirit? Anti uthole spirit kuyini khona? Kuyafana le spirit lokho. Hayi kathi ungafaka lokho. Kanti uthole spirit kathi. Kanti spirit senziwa ngani? Aso lemon. Hayi ungezenze njalo. Hayi ndoda. Kanti nje ikokolo kokusebenzisayo. Khathi wena usikhathi utheni kanti angizwisisa ngathi ngijele kahle ngithengi lento esebenza njengespirithi. Mina ngibuzile ngathi kule spirit yini ukuthi ungifake ngaqeda ukugela.
wona usumfakana nalokhu ilemon phela leli. Ndoda abantu bonke abagela lapha bafaka ilokhu zeni into ebanceda amaqhubu kapho. Isikhulu xa singekho asikho imali xa ingekho ayikho. Hayi kungcono ngiyekela. Hayi ungafaki into engazaziyo mina. Ngiyakwazi ukuthi uthethe ngabe konokho. Ilemon awulazi nje ikhiwe esahleni. Hayi. Ungani ukubaba kangaka? Alright ndoda ku-right ke bhadala imali yami uzihambe. Hayi. Xa ungasafuni ukuthi uphuma amaqhubu akusafuni mina lokho. Imali yakho Bhadala imali yami. uthe malini kanje? Ngitshela ngathi yi-3. Ngiyothi ngiyifake ngefoni. Hayi ngithumeze ngefoni. Hayi ngifuna ukuthunyezela ngifuna ucela ikheshi ndoda. Hayi mina ngicela sesikhamba zwana ndoda ngifuna ukuthi ucina ufele ukugela. Ngicela ufake imali yami la. Mina ngingathi kutshelile ngathi ngiyami ku isefonini. So ufuna ukuthi mina ngenzeni? Ngikuthumele ngefoni nike inamba zakho. Hayi angila namba. Hayi ndoda. Zwana ndoda mina zwana uyabona ungenza so ngizathatha isigelo esingudweba uxa ekhanda. Ngiyakutshela ngakudweba uxa ekhanda ngifuna ukwenza. Uthe kumele siphathane kahle. Nguphathe kahle so bhadala imali yami. Ndoda lo madoda. Hayi khasuzama ukuzenza. Alright nazi imali yakho. Ndoda faka imali yami. Hayi ndoda into 3 ikwanile phela khona. Alright hamba. Alright. Next custom. Kwenza njalo manje ungaphatha abantu njalo. Ugela abantu abadakiwe vele. Usifaka ama lemon. Mina ngikujwayele la.